Moje poštovanje, Mile Osnić ponovo s vama. U ovom videu ću vam pokazati kako se koristi autoresponder kompanije All in One Profits. Autoresponder je program ili bolje rečeno softver preko kojeg možete svojim klijentima da šaljete set unapred napisanih poruka i to sve u određenom vremenskom intervalu koji vi unapred zadate. Samim time dobijate svoj posao na autopilotu, to jest automatizujete ga i on funkcioniše i dok vi spavate. Pa da vidimo kako to funkcioniše. Prvo je potrebno ulogovati se na back office kompanije All in One Profits. Zatim u back office-u kliknemo na ovo autoresponder. Sad se nalazimo u back office-u našeg autorespondera i ono što prvo možete vidjeti ovdje sa desne strane je da smo ulogovani na na osnovnu kampanju koja je vezana za naše ime i prezime. Sad važno je u startu napomenuti da EIOP autoresponder ima imate neograničenog broja kampanja, dakle možete neograničen broj poslova da promovišete preko ovog autorespondera i možete neograničen broj klijenata da koristite u ovom autoresponderu. Zašto to govorim? Pa zato što recimo neke kompanije poput Webera i sličnih imaju ograničenje sa brojem klijenata koje vi možete za određeni novčani paket da upotrebite. Pa da krenemo prvo od kampanja. Kreiranje kampanja, idemo na ovaj tab kampanje i ovdje vidimo postavljanje kampanje. Obično znači kad krenete sa kampanjama ovdje ćete vidjeti samo ovu prvu, ja imam i već jednu unapred napravljenu. Pa da vam pokažem onda prvo kako se kreira nova kampanja. Recimo ja ovdje stavim za kampanja, ID kampanje, stavim samo neki redni broj. Ime kampanje, to je recimo dosta bitan detalj, to ime kampanje će se vašim klijentima pokazivati kao ime pošiljaoca. Znači tu ako stavite da vaše ime i prezime, onda će u poruci kod vašeg klijenta stajati kao pošiljaoc vaše ime ili prezime, ili tu recimo možete staviti ime kompanije koju promovišete. Pa mi ćemo ovdje staviti, ja ću sad staviti samo prezime da možete prepoznati u odnosu na ove ostale kampanje. I ovdje stavljate email adresu sa koje će stizati vaše poruke. Tu može biti bilo koja adresa i u svim kampanjama praktično možete koristiti jednu adresu ili različite, sve po vašoj želji. I kad smo to sve uneli, na kraju je potrebno kliknuti na ovaj tab Submit. Sad vidimo ovdje se pojavila nova kampanja. Sad da bi aktivirali tu kampanju i počeli izgradnju naših email poruka, onda je potrebno kliknuti na ovo Go. Sada obratite pažnju ovdje na ovaj deo gdje piše user i ja sad kad kliknem na ovo Go, vidjet ćete da se promenilo ime kampanje. Kad smo to uradili, onda se vratimo na Home ili idemo odmah ovdje na ovo autoresponder. Ja ću za sada kliknuti na Home da bi bilo preglednije. I vidimo ovdje sada autoresponder i editujemo poruke. Kako se to radi? Pa jednostavno kliknemo Edit autoresponder i nalazimo se sada u sučelju za izradu poruka. Imate dve varijante izgradnje poruka, jedne su tekstualne poruke, a druge su u HTML kodu, što znači da kad kliknemo ovo HTML, vidjet ćete da nam se pojavio jedan editor, pa možemo kao u Wordu da uređujemo naše poruke, da dodajemo linkove, da odrađujemo poruke i sa video formatom nekim i tako dalje. Pa evo ja ću ovdje sad staviti probno, stavit ću neku poruku, evo ovdje pišemo ime poruke,
recimo prva poruka je dobrodošli. Zatim stavljamo interval, vremenski interval na koliko želimo da stigne poruka našem klijentu. Kada stavimo ovde 0, znači da poruka stiže gotovo istog momenta od trenutka kada se osoba upisala na naš autoresponder. Zatim ako želimo da stavimo da osobi stigne poruka recimo za 2 dana, onda ovde upisujemo broj 2, ili ako želimo da mu stigne 4 dana od prve poruke koja je upisana, to jest koja je poslata, onda upisujemo broj 4 i sve tako. Ako želimo da ide 10. dan, upisujemo 10 i sve tako do 999 dana kad je maksimalan broj dana za slanje poruka. Prva poruka se uvek u pravilu, znači stavlja da dođe istog trenutka i onda ćemo mi ovde staviti 0. I idemo onda na uređivanje poruke. Tu možemo staviti bilo koji tekst, evo ja ću sad konkretno neki tekst sa stranice, da ne bude baš bez veze, nešto ću iskopirati. Pa ću baciti u autoresponder. Eto, sad imamo neki tekst dodat, malo možemo urediti taj tekst, tako što ćemo mu možda staviti da vidimo neku pozadinu, pa možemo malo da boldujemo, pa možemo, šta možemo tu još sve da uradimo. Ovo baš dreči poruka. Dobro, znači šta je tu još bitno? Recimo promjena fonta poruke, znači teksta. Možemo staviti u nekom drugom tekstu. I to je to, recimo, sad što ja želim. Ukoliko smo nešto zabrljali, onda možemo evo da vratimo na ovo undo dugme. I to je to. Ako želimo da dodamo neki link, onda recimo isto selektujemo deo teksta, pa kliknemo na ovo insert link, pa ovde upišemo link do stranice do koje želimo da prosledimo našeg klijenta. I ovde recimo u ovom padajućem meniju odabiremo da li želimo da se ta stranica koja je linkovana otvori u istom prozoru ili u drugom novom prozoru. Ja uvek stavljam da ide u novi prozor i kliknemo insert. I sada kad bi osoba kliknula na ovo rezultat, tu bi došla do tog sajta do kojeg smo mi hteli da prosledimo klijenta. Na kraju je potrebno samo kliknuti na Add Message. Dakle, vi nemojte sad previše da gledate to što sam ja ubacio, vi ćete tu staviti tekst koji vi želite. U svakom slučaju naš tim će imati unapred napisano 10 do 20 poruka koje će moći da preuzme na sajtu www.mytfi.biz pod tabom edukacija, preuzet će sve te poruke i moći će samo modifikovati sa svojim linkovima i preurediti prema svojim željama i potrebama. Eto, sad vidite ovdje je dodata prva poruka u nizu. Mi sad želimo da dodamo narednu poruku. Recimo, vreme je da se uključite. S time što nemojte koristiti ovo č, zato što on pretvori to u neke hieroglife. Želimo da ta poruka stigne nakon 2 dana. Sad, prvo smo trebali da prebacimo na HTML. Znači, idemo na HTML. Svaki put da kad pokrećemo novu poruku, treba da prebacimo na HTML. Pa zatim onda upisujemo ime poruke i vremenski interval
nakon koliko će se isporučiti klijentu poruka, pa onda opet upišemo neki tekst. Ja sada ne bi izmišljao posebno neki tekst, ja ću samo bilo tako da ubacim bilo koji tekst. Ovdje već znate, ukoliko imate nekog iskustva u editovanju teksta u Wordu, isto tako ćete ovdje pisati svoj tekst, upisivati šta vam je volja, menjati fontove, izgled, boje, slike, sve možete da uradite preko ovog autorespondera, ili bolje rečeno ovog editora. Kad smo dodali sljedeću poruku, onda kliknemo Add Message, sačuvamo i vidimo pojavila se sljedeća poruka. Sad ću ja još jednu, recimo, probnu poruku, još jednu treću, čisto da imamo 3 poruke. To nam je treća poruka, vremenski interval isporuke će biti 4. dan nakon isporuke one prve poruke. I isto ćemo tu ubaciti neki tekst, dodat ćemo naše podatke za ovaj kontakt i tako dalje i sačuvat ćemo i tu treću poruku. Sad vidite, imamo 3 poruke. Šta je sad tu još bitno? Bitno je da ukoliko poželite u budućnosti da neku poruku malo modifikujete, da promenite sadržaj ili bilo šta iz nje, onda je jednostavno dovoljno da ovdje čekirate taj kvadratić, to jest ovaj kružić pored poruke koju želite da modifikujete i da kliknete na jednostavno na Select Message. Evo vidite, otvorila nam se ta poruka i sad nju možemo potpuno da menjamo, da dodajemo novi tekst, nove slike. Recimo ja želim da ubacim sad ovdje jednu sliku. Kako se slike ubacuju?